Ninawekwatyo musiaisi avonde vala watindila watinda nesani nisi umundu kwile wasiathi mbingi na ninawekwatyo kana isayi ni wiliendi nesa tubikie kwati aniandeni wa kilungu cha Thambalala kilungu kila kideto kia kamisi ito ndo sito onasiana ni sito na indikti na mubea munono ndo wako ili wa ukwatite mbau kilungu cha Thambalala na TV ya Mutongo TV ngwata niyo ya mukamba ninaitwa Veronica Siombua na ende ni udhote tukavikie kutamba ni emwe kuma yu ngina muthia wa kilungu kito edhawi na ikuli ovikia na utumandino wa namba ile itatu kenda imwe itano. Reverend. Yes. Tikali mudeni wa kilungu. Asante sana. Yona iwaka waka. Kwa nitazia luzi umundi. Nina Mutwaano. Nawe Yesu ni musiona shukuru sana. Ni ntuene sachu mwane ni kiseo. Uthukumi wanga ini mwingi. Na tuyu complain. Ni tungianga imubea. Nundu wako nenga uthukumi wando make. Dwasengedi siya referend ito wa Kinyense. Ena mama ni ma AIC chemutheke ni asei Monday ye muno ni college na tumito kanisa ni wa AIC at the river na mani mold sana ni meta my members Kinyense na muka wake kana nyawa Paul na muka wake mecha mutheke ni ko na mambo ya ningu kethi muno na Indi on the maka kuyuni kina Veronica wango via mwalimu wako itwa Mativo ndo sengeli sia on the ona mumandu ula mutie wa Choma Base mnyumba ya Makoma na mwanake wetu eta wa munene mwakithi mambe yonde na mambe ya isilabu oya kachoma muthenya umwe na Indi musiaisia witu karibu sana twenda ni imwe nundu umuthi twine somo ni ngwendete muno ona wai maigwa nkiuweta kwa mangoleza pastor we miwa ngethia niki twema kukethia nundu masa majithia wa mevo na Indi musiaisia waitu na mwithukisia karibu tukwatianie bamwe kubika mumino kilio uyo ti referend Grace Kalama mutai waku alametha mavingwa yambe ese Thambalala etambite muno andu maikuni wasima yiwa pingwa Thambalala ona ekoyo ematwithukeise ona nzaluo na andu aingi na andu kuma kwikwa na Meru ematwithukeise ku karibuni sana na nini singai no kwikanesa na mathayo maito na nenge ndiulwa ni ukwete ngethi cia kundu kitwa Mulango Girls ni kuninye class representative ya class cha mwana wakwa we form 2 na mambiye Pastor Grace tuyigo itoweta Mulango Girls we love you, we treasure you. Tulike kilungune yu. Ni tulike. Pe Mathina kana be mundu wika aida mundu mukanga no mundu ume na makeso mwete Mathina ni wa Mutwaano kana ndini wandu na wedi aniki ndu mundu wai atona kulunga kana wai atona ku avoid lakini nundu wa ignorance alibi kabandu be affect Mutwaano wake kana ya affect ndu yake so umundi dikwenda tunene yulu wa Mathina ala ando ma ignore na Makaete tena ndino wa Mutwaano. Asante Siombua mwana kwa nundu wesomo sio ila wenda tumanyise musiaise wito peso mtu namanyise bana ya tethi andu ineta wa black spots niki Mathina methamu ni chao kitumakete Mathina Mutwaanoni na andu manangu ni yesimu mambia chuki matethi se muno mamanya itumi ni miau na yu mundu tu nene ya Mathina tweta ukethia no kinu twanya kwitha twavoid ila tuosieta ignorance ila inaneni wene bukune ya usea isea inya na thanda twena isie andu makwa ni mananga wa ni kwa umanyi na nundu ni mandeile na kwanga malea maikethi we nyumba yakwa kwi Mathina ithie twitikila ukethia ni kindu twalite tha twasieye otene indi keiana keyeitaba keisia keimesia mwana kimesa muka mwana no thina ndwisa kwithia wekala thina wilie wa kisazi ila tusieta genetical curses ikiendania na kisianio kiu ndwithia musiusu ni waku na nikindu wailite kwitha wa avoid na kimwe ekatuthio mi pointini kimwe kila kitu Mathina methi wanthini wa Mutwaano kitwailite kutwa avoid ni kiumo cha ciai Siombua no ambiwe nesa nakwiwa kiumo cha chao chasi musiaisia witu pekindu tunini tuguthasia bio indi nenda kukuya musiai ena wathimo waku kana kiumo chako ndonyu ba musiai
Wani wamanye musyai no nyuba kusia kana kai makusia. Wetu welo nuba no kwenda kana ndeo. Na tune we twase ne twesomanise kunyuba kusia akele tu. Kana kunyuba kusia kama no sia ukasa ne nyuba kusia atwele tu. Na kama mwana wale to sia ndo emakwikata. Ko musyai opa mwenda kwithiwa kana kanenga na we ne ngai. No tonyo nyuba kusia kana kwemo kusia kana kabot kana kanyondawa tete nyonda watu kai mokusia ende kana kanyuba musyai kana kakita isaidha ke kiata kaseiwe chakeli musyai se wakombithukise nenda kutabya musyai niwe ngai yaku yakeli kwinga yula mwene binya wonde ngai wawo ola wikala tene na tene itina wanga yomba Adam na Eva ati afuwa ndiye wumbi kula kuyasyai ni manshata ngai ni wombie musyai ni womba akana niwe ngai ya chana ya keli nakabawe nakadhuli we nako nabinya we nakwo na kisomo we nacho na ndakame we nayo na chao we nacho musyai se wakombithukise iyo kula nwa onza wasomye wabikaba iyo kula nwa wingali siliata iyo kula nwa wikala estate yeba musyai ni wo determinate da yola wikala ni wangai ya keleke kanda koncha ke kanda osobe ya mwaki ke kanda kwea ke onanda osobe ya kisomo kinene onanda kwikata ke kanda kwete yulu wandi ndoneka po Paiwa dini newo boyinwa oyiwa yela twilo bitulilikanae mami na tata isibadisu ando masi anisi ya satani lakini si motao lilikana mami na tata nundu kekati kondu wamo ndwebika thayu ulobikite kekati kondu wethe waku na nyaku na nikitu binasi athina ulatu thina umwe wita wakeumo chashai tilasima nyaku netha kuma utamukie ona jila mewa wo nundu kiumo chuma abala bengai jila watuma inyaku akoma atakomete nundu waku jila watuma ethe yaku akona kisoe jila watuma musyai waku ewete muyanie nundu waku pe kindu kilikatha yune waku ne kindu kikauthinia pe mutumia ba ukwitwa Juda ndana mwana wa Jakobo anaina siana 12 na kimwana chambe kita wa Juda 49 musuosu wambe wasomabu na wasomaba ya 32 35 musoa myongole liwo na ila weki ashani ya umani wa mwana wakwa ikidathi niwo wabetangiye wanake wakwa niwo binya wakwa wambe lakini asya mwanake ta wa Ruben asya Rubeni ni ya umaniwe na vayu wake ndukaithiwa wi museo ona ndaka atwike munene etwika wakubuthiwa niki nundu kilungu chicha 35 musoa myongole na ile asya nundu ni walikile wini wakwa ni wakomie ukomone wakwa nwezi yekiata osiye mundu muka wa ithe wake nda mtu aito mundu muka lakini yailwa yake yai nkwa ndisi ni aseja yai weto iweto yake yikitwa bila na mwanake wake ula mukwo wita wa Ruben nundu aiwa atwekie mundu ume munene ndweiga mwana ula mukwo nene aiwa atwekie mundu ume munene na aiwa nene nethe osa akoma na mundu mukosu usuo kwitwa ngombo kana kwitwa iweto yethe wake na ithe wake asya ni aumaniwe nundu ni walikile wini wa ithe wake mwesya isya nienda kunena na mwana kena mwetu tafadhali ethabe bandu twailite kusubia ona ukasia wanilwa aya ono kethia nyinyaku athukumamba ono kethwa na tuko kunethiwe binda ya Noa mwanake wake ukwitwa mwana mwithe wa Akanaani anasioka aonethe chao emuthe nundu ananywie na amilo na ambiyo muthekea eta mwana ithe alangi moke mamone nelo namukie kuma pau na nywite aumania ithe wa Kanaani na Kanaani asya ni aumanie ku ninene tonight ate inya waku nethe waku na ndu mandaiya ndithukisi yakabutwawa
wisi kibeti kitwa wakikewa kina finger 8 kiyona kibeti kila kisete mume wacho ni mundu bathei ndwithia mwenyu mume mother in law wi mukua undu kwenda kithimo chu uthima nicho wiso thime wanacho chuso iwe na kiti kange ebinda tubetukia kwesikuku pe akamwana matane inuka musi kwa mother in law nabanga ndenu kanutu mumenete na kwa ndo mamenete anyinya with passion ukithia menete nyinya wa mume ula wathambisie mume wake mai ula wamisie mume wake kimia amusubia naini amukua na ibetimo siakona ibalua siana ide ibetinge siakona ibalua siana ide na kibeti kitwa wa ni mume nundu mume ewa university enandikiri ke wa atone aniyeba the one andikiri Isaiah 51 ya sialilika naibia ila wasiwe kuma kwayo na ima ila waumie kuma kwayo etha kwe mundu wabata ayebeso thandato ya siataya au na mwenyu nikana kwithiwe usio kwa kuna wekale muno kundi sio mbwa kautu kendukuralite kwa avoid najua ndo malikile mathina nundu wake umo chaninya zila nyinya we musi na asi malika kuwa ngua bebinda mathiko maithimi wa masandu ko manene bebinda mathiko WhatsApp group iso na kebeti chuki wacha waye kwamba twane nthakame kimusi na ndukithoya ndawa swali kebeti keuke gwaje kaba kibeti chuki bulaje kaba kibeti chuki kitanda weni wamanyie mwenyu nau makome ya kitanda kiliata ni wamanyie mutola makome ya ni wamanyie maisha yake ninene tena itie kiumo ni mumina musi na dhabe kiumo kiminete andu na kikatumona mena mali matekala mena otanu nundu wanyinya nethe meuthingithanja mutwe mebandu ukithi asiangania wakwa ona kabake kakitie kuma pesiana siaba they just for nothing atio kibetike ita lomasia yani pe mwana otatalawa na nginena nase musiini wa mwana wiba ekakwasia aya muto ti andu mwanza aya mweni musiayo musiache wichao wiweka na no thuku kuya nesa inyaku atekuya no thuku kukoma kitanda kiseo ithia no thuku kukoma nyumba nseo isu yaku wakite inyaku ayiwewa no thuku piu kutwa ngali nseo inyaku atekirela wikalela keuo na wekata kita wa keumo na kekatuma musi waku balana na mukatinda na thina nasia ni mathina la matukwata nundu ignorance nundu wotondo mwanakwa sio mbua nundu ndio na mundu moe obuthia nyinya Biblia itwelo obuthia sia nyinya nethe ta wake okaboy wa guno na icio kaine na metho make makaiwa ni ngungu sia ya mundu ulobo cia ninya kana ithe ona ithe wa ailiata musiainane wendaye ona thani muthengi inyakwa ni bata nake muno twanena muno nduthigwa tu yatange tu yasatata ni muthengi oso kitabe mwana bicio sesatata ni muthengi muno mami atu sheisiu atu ni na ciaiye na ke muthengi na ni na mucia ndikatete igwa mundu kuweta tata no kuweta uthengi ai na mami wasinda nikewe mundu kuweta uthengi wa tata Gara nene video mundeza hivi ndio maisha ni yake. Maisha ni asia na tu atakae we. Na tata ni ayitedwe. Kila mundu eke tata apindetie. No no kwe watatethie the nundu ni muthengi. Ayekala kando wazobe mume. Ko ni asia musia ine ekata. Nasowe. Tutikindu chambe kiumo cha musiai. Kindu kingi thino longe utukwata nundu wo tundu weta wa kitindo. Sio mbwa chao kitindo kyo kindu tonya ku avoid ne kutabia ndu ya namba wa kitindo chako and you can't go far because of ndu wa kitindo chako kilotinda nacho muthukumi wanga yusuku to Jacobo 42 49 isu nasoma asio kanena babe mundu ungi ukwitwa Simon na Levi asia mana kwatanie na kitindo na manete chanda kame yupe itindo imwe totinda ikatuma tutathibasa atumia ainge manangie miseyo nundu wa itindo siamba mundu ndwithia na kitindo chamba na kita mabeste andu mataende na nwamanya mabeba ni main party yawa pepa watcha
pepe wakwe momanda mundu utamanda mundu utatethia nyinya na muyikalabu mundu buthetia muka muinene obo wa ibeti nyendiye iwa nikibeti yani mwimba muisuka musi wako uyasi kibeti kindabya kibeti ndiko tabya mwana ke umbithukese na mutumia usu utasuka wanendoa mayasia ni wekalilwe ni muka musisu ndoenda tibaige natuteje musese katukate utandibya nitukwendea na kilungu kito ni undu wiba musiaisya wasya kana wikala ukasya ketha nina tatie kurekebisha undu kana ketha ninae siisye undu na metho manthini na manzana ngawosya atua kana ngawikalila uitha unamba nangia musi uitha unamba nangia ndu yakwa na mwana kiolone sa undu wa mwaka muthelu ni undu wiba usu ukwasya ketha na avoidie kana ketha nina sie atua na ngaushughulikia uitha unananga musi wakwa tende na kunene niseyulwa mathina ala kana maundu ala ando maima kwa avoid nundu wa kibuthia kana nundu wa ignorance na indi maisa kwete thina thini wa mesi yo mundu reverend twinene ya kitindo ndina singie kibeti aka mundu aye saluni ndwithi akwete ngewa yao ya mume saluni isuka baoka kana nayo isu mwenda unene obo wome aina newe kibeti saluni kipondo kiya senye ndiye soba mondo nye ndimwe soba ni soba mondo ume tainyo ndimwe soba akamukikania saluni mayasi ya mundu umetiwa kwesoba aume ni makwesoba aume ni maukiakiwa unatwa iwa uthi na najua kwa nkalakani siombwa mwana akwa winene yakani na wimeandiwa kwesoba chao na ume akasiwa mwemenda namba ya muome wako kwanza amanya weakness yako ndo yemosoba ayambe yothi omwesoba na mwa ume ndo iseme weakness yako nimendete kwesoba nimendete kwikwa nimendete services au memendete kwikwa muno kwa wase nyendi mweka ndo saluni nyendi soba mundome nyona ndi munena sia ona kwacha na mukie to thatani na kibetiki saluni kikwatyo neno chao kechakwa ndakelika na ko mundu mukosi ukwetyo musuka ni waiwe ne muome ala mubani nalolotia kwanza wakula sio si wakwa kamukwata amukia kisia amubasololoti akamutitia kila bandu bomza akamwika masacha imanya wendia za numwezo wa sawa aimukoni asimu wetu iko manendi kwanza ngwendete muno na ndio zenu manyie pena luvon kwake ingemuka kwa mweso wa ona kiicha yake kwa wika kwa kikwata ona komanena nasia ona mainini yetu mama tekata na nicho kwati sione na balabe yakala utindana mo make kundi Indi ayosa simu ula muome ajekata ayoso okindu mundu walite kwithwa avoidie mundu mukosi akaya kula sane ni mukwati laba aimu bubalolotia aimu nenga chochonde aimu dhambia mau aimweka maundu na kunue wa umalilie musie wako muthuko Jacob anena na Levi na Simoni asia ne maumanewe nundu wake tindo kila matindie maendie maoa adumeta wa meta wa asekemu nundu paindina ndina ndarepiwe na repiwa mekalande magri atwawe musiwiba osu na Jacobo etikila na matua kanangasia ile kunenganwe yita wambinu matilang na ila maikiwe methenye tato Simoni na Levi makwatiania maima matilanga mamoa onde mamoa na mama minanethe asia ni kitindo kithuku kila kitu miemekata na asia ni maumanewe na asia Simoni na Levi muikonoseo ni kitindo choko mau kila totinda na sia na cho kite utethyo sio mbua kuyandu mateba ta Simoni ona mundu aile tondiliti masitomo mundu etha ndu iyo kutethya bani twanena nisio mithemba ya ndu lakini pe ndu imwe cia bathei ita utethya mundu ucio ate okunywa muyundu ungi mundu ucio ate okukwanangia thayu waku muyino ndungi mundu ucio ate okutwanzia leta ilite ndu ino ndungi pe ndu wailite kutani cianamo na Paulo anena itabia Korintho amea umai katikati wo asuma tatela za thayu wenyu nundu ni maki pendo wali totila na mwaka ni wa 2024 ni mwaka wako nyumba anyanya wisely we need to choose friends wisely ndukosi anyanya makutwa ya imani
kindu kila kingi kitali toto twaba thuku ni na otuyenda kana tutesi ko tundu kana se ko tundu ni kumeka nai akandiwa na ciana ciao ndiwa ethu wape kindu kiwitha cia Ngai wo ni ubo wa kandiwa na ciana ndiwa na kwi andu matakula cechu ukithia masongi cia makonge makandiwa ebu kujitawa ya kuma 22 23 years ethu wakibetuke kamwe ya Ngai ndende yakwe maukiwa na we wawe mwaiwe na kithui cha ndabilio we mwaiwe ne kali yakwe thithio taenda kanisani wenda osisia no ikuya cia mebaka na ya ibetindiwa no ikika nai no ichumbia no ikilila no ikiweta maundu maingi mekibathukanio Ngai-ni wene ciana ndiwa ni tetea waningai sabuli wa miongo thanthatu na nyanya na musuosu wa nyanya wakatano we asiate Ngai niwe ithe wa ciana ilete na ithe na niwe muume na niwe independent niwe advocate wa ciana ndiwa na ibet ila ikwitwe weni we sesio mbwa kwa mathini eno ndo thinya kitidi ai ndwithia we kibetindiwa kiba ucha muume waku na kangutabie pe bwana wita wa Juda Juda mwana ula mukuno nakwi na kwa osa mwana ke wake ungi unaye muinae wa mwana ke usu amya ukilelia nenda ungamie musi wa mwana aja mwana mwenye na athie kia keima ila bandu wa kuungamia musi me ukomoni bandu wa kwikola wailete Biblia yasia eta ute wewe singaini wa mkoni na mkoni niki nundu wa kunuba kibetindiwa atumiwe nithe ewa ungamisia mwana mwenyu musi na ila wiwa ungamisia mwana mwenyu abikabo abanga kwikia keima na ndeto ya Ngai yasia ebanga kwita ndi na Ngai amukuna na akwiya obu kwabu actually wanosu akwiye pau kwabu instantly nundu wa kwenda kunu bakibeti chao ndiwa ciana ndiwa na kalama tito musiaisia wakwa wenda musi wakuwithiwa wi museo tani ciana umathinia ndukathimie kana ndiwa ndukathimie kana innocent nundu Ngai niwe wasia kwa alama tena wasia is the voice to the voiceless nduthinya ciana ndiwa ciana cia kwikona nesa we nduthinya kibetindiwa kibeti kithwa na muguo musi waku kabalanika na kwaku kwa kethwa benti wa nyingi nundu wakuthinia akandiwa na ciana ndiwa kila kingi kieta thina ni kuthinya mundu mweni utue wenine Biblia yasia ati ana Maisraeli mewa mwikathenie mundu mweni the Exodus ya 22 23 nundu mwayaeni ndio kombo ya Misiri nundu mwekiwe kuya mwatwekithwa ndungata ndukatwekithia mundu mweni ndungata kwa andu mathina cia mates na yona mwandikite ndwithie no to kumutethia muno yani wandikite muthukumi no mwiba mpesa cia thina niwe mwandikite ngili 10 endo mwibangilie mwe nangi mai mathinya ndusa kwithia we are wilete kwibangilie 10 mundu mwikawela kaundi kwibangilile yani ndusa kwithia we muthinya nundu ndewe yani na nundu ndasomala kana nundu kwa kwithi na kana nundu waitumina kele tuwandikite ndwithia aiwe sio mbua mwana akwa ai mukaisa asia abati wina mweme umesani na ukayele umwandu ndako kayele umwe kana niko kaisa matialo yupe midi si sa matialo nusu ni thina wa kwimanthia kui mundu thina cia muthukumi mwikali wa wenini ekalite kwa kwenini nundu wabata wawe na nundu wathira na kana kauibanga kaisa matialio kana kauka kuyele ukakwete mesani kaisio kakekaleketele umine kuya nangi mekia thukumisio from January to January mbemba itembo so nundu emwitani muthukumi ai ni wokuimea nyini ze ngamuno muthukumi uloti yako aku akakuimea akausobia indo ciaku akakusobia ciana akakusubia maundu maingi akabuya ngwa akakuya na ni wokuya ke muthukumi Mutwaanoni yaithinu alikakwikia ule ubangi o au ayekia bangi igina nyina ndie sai nyengula ciandu yani leu mai sio mbua mwana kwa nataka 20 wili choni yani ni go useseria yani ethabe kinu nimenete ni kuthinia muthukumi kuthinia muthukumi ndu isa kuona useo na musi waku kabalanela kila kingi ni kuthinia athukumi mangai nulilikene
ba ya sumbi wa keli kilunguni chucha keli ndeto yanga iyi nene tobo wa Elisha au mite Bethiel ambatite onekana nibe sisiana miongo ina na sia muthekea sia muya ambata kibala abindu kuwa masisi maumane yesi twane ya Jehova nduba ilenga shauma kithekani sia matembo anga kuya ndumona athukumi mangai tabathei uyona muthukumi wangai tabathei onetha etauta ni wengai wa munyurie we ona ethu wanda soma mbe waku we musomu we ni kuona na inu ndo mubutia uba imundu butha cia thukumi mangai wona usabi cia mweme ndo wa uthua nundu wa tokale indi ngale ni chau nundu wa mabuloti ni nyo yani sindu cia nthi no tukaitia kuyulu wa nthi ndwithia wendo tabia muthukumi wangai undu enda inoni atumia mama neye muthukumi wangai na meye mwikambo thenge ya mesa ya mwe inundu wa itumi amwia kamosele twemeya uyenda note kwenda no imanya we moki nithi ene makanisa o witu wa hemu indi aume asuma kwiye umwe kwa umwe maya ume mwonza makwiye ula watialile wa ai kwanza mambilili umwe ambilili okwiye obu au malile kwete moto we bikalelo ni akomana na ngali di adela ongendi adela aume dhanda tu wa mwonza ethia we kabani dikwa bazi tangekata mbonie mundu ubuthiti athukumi mangai mbonie mundu wona athukumi mangai tabathei mbonio suka muthukumi wangai takibetiki mwike na suka muthukumi ai kya mwathi chei kietwa kyaje mwaisata mambo mwanda thamasya nai we mwikire chei chake utiwa wi musuka nye nasiate nye kabao kai monenga kindu chaku nundu kwenga iwa Elija ula waithisi Elija na ngongo si lazima upeane pesa zako usipeane ona wae menda unyanthembo ndo kaumie ti lazima umie ti lazima muthoe shuti nikenda mutinda mweti ya irasita nithitu na mutethise Biblia yaitie muthukumi wa ngai ya iwe ni ngai aisae kithembe oni na ija butu imunenga tiwe tutethia twathukuma wia wa ngai asuma thina cia thukumi mangai me manthia mathina no tondo na misido yisa kwa mana haya ndiwa de musese ni watetheka netha be mundu wacia kula ciendi thina wako umie ba ni mutwano wako tetha musio nikiona to ni kila mundu kwenda tukaumanwa sisia ni ba wa bitu ni wa nyaku no etha wa muumangie kana etha yaku no kethiwa utasubiasi no kethiwa be mundu wa emaniwe nake ba no ketha muthukumi wa ngai sisia ethimetha yuni waku kibeti chundiwa ciana ndiwa kana wono bie kange wekie na cha mwiso ni nai bithe kwa andu mekie nai mtene naende au nyamabu kama undu mokoso katuminukilia ni ma point ya vika musi ni ya vika musi ndo mazani badala hata ya mzeze kwa bituki ndo musia namba ya simu tumini eta wa Grace Kalama namba yake ya simu ni 0717292812 ilengi ni 0739990304 no wina mathina mokosu ngunie tuoye na ngai no kwikanesa kana ngutabie undu wailete kwika ithi wanachuma kisio tukwendete muno haya musese ili wanakiyo kisio tukomani unende ni wa kilungu cha twadimwe komanesa nito wa Veronica Siumbwa Wili